Hoofnuus vanaand, die G20-beraad sluit af met groot beloftes om die lewens van mense dwars oor die wêreld te verbeter. ABC gasheer uitsaaier van die G20 SA 2025. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê hy het geen formele kommunikasie van die Verenigde State van Amerika ontvang oor die oorhandiging van die G20 presidentskap nie. Volgens die minister van Finansies, Enoch Godongwana, is die oorhandiging bloot seremonieel van aard en sal die VSA amptelik die presidentskap op 1 Desember oorneem. The Global South is providing leadership that has never been seen before. That these institutions that have been created after the Second World War have served us well. We need to maintain them, but obviously there is a need for reform of some of them, like the United Nations Security Council and other platforms. There is a need for reform to ensure that there's representativity of the Global South, and that's why South Africa's position with regards to the Security Council is this reform to reflect the realities that most conflict the Security Council deals with are in the African continent. This is an international event. It has got nothing to do with brick and mortar for now. What it does, it rotates between different countries. You can see it's the 20th event today, and the last one is going to again start with the United States of America. What it does, it debates how do we together deal with the economic challenges facing the world. And secondly, how do we translate those challenges into support for emerging economies, including South Africa? Met die beraad wat nou ten einde geloop het Johannesburg se burgemeester Dada Morero die versekering gegee dat die diensleweringsprojekte wat geloods is om die stad skoon te maak sal voortgaan. Yes, true, because the trust deficit between communities and government, in particular local government, was at its lowest, and we are now improving on it. We have done the IDP, we engage with them through the IDP sessions, and part of the issues that they raised was exactly that we don't believe anymore that you can do the things that you said you're doing. Now we have turned the corner, and communities are beginning to see the confidence. The only thing they are worried about is will we be able to sustain, and that's what we are going to be doing, to sustain so that we improve the trust between ourselves and our communities, confidence of our communities that indeed government is doing something in turning around the city. Die oudste dogter van oud-president Jacob Zuma, Nkosazana Bonganini Zuma Ncube, het strafregtelike aanklagte aanhangig gemaak oor 17 Suid-Afrikaners wat in Oekraïne vasgekeer is. Sy voer aan dat die mans, waarvan 8 familielede is, onder valse voorwendsels na Rusland gelok is. Klagte van onder meer mensenhandel en oortredings van regulasies vir buitelandse militêre hulpverlening is gelê teen haar suster, Duduzile Zuma Sambutla, Sipokazi Kuma en Blessing Khoza. Zuma Ncube het 'n beroep op die regering gedoen om dringend tussen beide te tree sodat die mans kan terugkeer huis toe. In Brasilië het wêreldleiers die COP30-beraad afgesluit met 'n klimaatooreenkoms wat finansiering vir arm lande om aardverwarming te takel sal bevorder. Geen onderneming is egter gegee oor die uitfasering van fossiel brandstowwe wat dit veroorsaak nie. Dit is ondanks druk van meer as 80 lande, insluitend Brittanje en die Europese Unie. Die president van COP30, André do Lago, het die aankondiging onder luide toejuiging gemaak. 'n Beroep is ook op ryk lande gedoen om hulle finansiering aan ontwikkelende lande om by 'n warm wêreld aan te pas teen 2035 te verdriedubbel.
En ons kom nou terug na ons hoofstorie. President Cyril Ramaphosa het die G20 leiersberaad afgesluit met 'n belofte dat die ondernemings wat tydens die geleentheid gemaak is, nie net leë woorde is nie. Hy sê die leiersooreenkoms wat met 'n volslae meerderheid aanvaar is, weerspieël 'n hernieude verbintenis tot multilaterale samewerking. Die ooreenkoms is aanvaar ondanks Amerika se afwesigheid nadat die land die geleentheid geboikot het. Ramaphosa het in sy slotrede beklemtoon dat versterkte internasionale vennootskappe die potensiaal het om 'n meer regverdige, veilige en voorspoedige globale landskap te skep waarin geen nasie van vooruitgang uitgesluit word nie. Ramaphosa sê die verklaring toon dat wêreldleiers se gedeelde doelwitte swaarder weeg as hul verskil. We've met in the face of significant challenges and demonstrated our ability to come together even in the times of great difficulty to pursue a better world. South Africa's presidency marks the first time, as we have said, that the G20 has been hosted and held on African soil. Die president sê die verklaring is 'n verbintenis tot konkrete optrede wat mense se lewens oor die wêreld sal verbeter. Hy sê Suid-Afrika het sy presidentskap gebruik om die prioriteite van Afrika en die globale suide bo aan die G20-agenda te plaas en voort te bou op die ontwikkelingsagenda van vorige presidentskappe onder Indonesië, Indië en Brasilië. This is important not only for the people of Africa and the global south. It is vital for global stability and security, alleviating resource pressures, managing population movements, and reducing the risk of conflict. Ramaphosa het die einde van Suid-Afrika se G20 presidentskap met die seremoniële hamer aangedui, wat blykbaar later die week by die kantore van die Departement van Internasionale Betrekkinge aan 'n verteenwoordiger van die Amerikaanse regering oorhandig sal word. I now say that this gavel of this G20 summit formally closes this summit and now moves on to the next president of the G20, which is the United States, where we shall see each other again next year. The summit is therefore closed. Dis dan al van ons vir vanaand. Onthou, ons is môre aand om 8:30 terug op S3. Lekker aand verder.